Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 20 kugera kwa 22. Maze hashize nk'imyaka 450 ibaha abacamanza kugeza ku muhanuzi Samweli. Bukeye basaba Imana kubaha umwami, nuko ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini amara imyaka 40 ari ku ngoma. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. God was their king, and God's our king. Why do we want anything else besides God? Why would a Christian want anything else to lead him but the Holy Spirit? I don't know. Amen. I can't understand. Imana yari umwami wabo, kandi Imana ni umwami wacu. Kubera iki twifuza ikindi kintu kitari Imana? Kubera iki umukristo yakwifuza ikindi kintu kitari umwuka wera ngo kimuyobore? And Samuel called him up. He said, I want to tell you something. Said, have I ever said anything to you in the name of the Lord but what come to pass? No. Did I ever take any of your money? Did I ever beg you for money? No. You haven't begged us for any money. And what you said the Lord brought it to pass. We know that. Simbizi, sinshobora kubyumva. Noneho Samweli abatumaho aravuga ati, ndashaka kubabwira ikintu. Aravuga ati, nigeze mbabwira ikintu runaka mu izina ry'Uwiteka nticyasohora? Bati oya. Nigeze mfata ku mafaranga yanyu? Oya. Nigeze mbasaba amafaranga? Ngo oya. Ntiwigeze udusaba amafaranga. Icyo wavuze Uwiteka yaragisohoje. Ibyo turabizi. He said, then why are you rejecting God and want a king? You want to act like the world. And that's what Pentecost is doing today. It wants to make intellectual giants. It wants to take the power out of the church. It wants to make a denomination grow, bring more members in. Yes. That's nonsense. Aravuga ati, none se kuki mwanzi Imana mukaba mushaka umwami? Murashaka gukora nk'isi? Kandi icyo nicyo Pentecost iri gukora uyu munsi. Irashaka guhugura ibihangange by'abanyabwenge. Irashaka gukora imbaraga mu itorero. Irashaka gukora idini, kwinjiza abayoboke benshi mu bintu bidasobanutse. Amen. When you bind a man to a creed, when you do that, you take the Holy Spirit away from him. You'll have to give somewhere. The Holy Spirit will move on. The man can't on account of his creed. Now, kandi iyo muhambiriye umuntu ku mahame, iyo mubikoze mumwirukanaho umwuka wera, agomba kuzigira ahandi. Umwuka wera azikomereza urugendo rwe. Uwo muntu ntazabishobora kubera amahame ye. He said, and then of course Saul trained his army. Oh my. He had them Israelites just knowing every which way to knock a spear off or to do anything. But one day there come a challenger. Oh Goliath. Rwose yaravuze ati, hanyuma rwose Sawuli yatoje igisirikare cye. Yo mbega, yari yarigishije abo Bisirayeli amayeri yose yo kugwisha icumu cyangwa yo gukora ikindi kintu cyose. Ariko umunsi umwe Goliath yaje kubahangara. And brother had taken more in their intellectual training then. It took a man that knowed something about supernatural. Amen. But God had such a man. Amen. Thank the Lord for that. Amen. God's always got somebody. Amen. He always has. Bene data, byasabaga ikirenze imyitozo ya gihanga. Hari hakenewe umuntu wari uzi ikintu runaka ku kintu kidasanzwe. Ariko Imana yari ifite uwo mugabo. Urakoze mwami kubw'ibyo ngibyo. Imana igihe cyose bifite umuntu ihora imufite. He had a man he could put his hands on, a little bitty old ruddy fella out there. Wasn't very much. But he come up there and he said, you mean to tell me that you'll let that uncircumcised Philistine defy the ark? And there was old Saul head and shoulders above all. Yari ifite umuntu yashoboraga gushyiraho ikiganza. Umuntu muto w'inzobe aho hakurya utaringira akamaro, ariko yaje aho maze aravuga ati, murashaka kumbwira ko muri bureke uwo Mufilisitiya utarakebwe agasuzugura ingabo? Aho hari umusaza Sawuli, umutwe n'intugu byari hejuru ya bose. All his intellectual training didn't do any good. Now the churches has done that. They got away from the Holy Spirit. They got away from the power of God. They got away from the leading of the Spirit. And we got sons of Kish too. We just had one of our great giants the other day over here in Africa.
was challenged by Mohammed. Imyitozo ye ya gihanga yose ntacyo yari imaze. Noneho nicyo amatorero yakoze. Yagiye kure y'umwuka wera, yagiye kure y'imbaraga z'Imana, yagiye kure yo kuyoborwa n'umwuka wera. Kandi twafashe natwe dufite abahungu bakishi. Undi munsi umwe mu bihangange byacu aha muri Afrika yari amaze guhangana n'umusiramu ku byanditswe. On the scripture, what happened? He took water like the other son of Kish. No disregards to our brother, but they had a man who knew that God could deliver. Niki cyabaye? Yanyweye amazi nk'undi muhungu wa Kishi. So gusuzugura mwene data. Ariko hari umuntu wari uzi ko Imana yashoboraga gukiza. He brought that little old David up there and he said, I don't know about your spears, your intellectual training, but I know one thing. I went after sheep that was took by the enemy. God, let me bring him back. He said, how much more will he let me bring back this uncircumcised Philistine? Bazanye wa mwana Dawidi aho ngaho, maze aravuga ati, nta kindi nzi ku macumu yanyu no ku myitozo yanyu ya gihanga, ahubwo icyo nzi ni kimwe, nzi ikintu kimwe. Nakurikiranye intama yari itwawe n'umwanzi. Imana yanyemereye kuyigarura. Aravuga ati, ni gute noneho izarushaho kunshoboza? Izanyemerera kugarura uriya Mufilisitiya utarakebwe. What we need today is men and women who wants a reality. Yes. Hallelujah. Amen. Not a creed, a reality. Icyo dukeneye uyu munsi ni abagabo n'abagore bashaka ikintu kigaragara. Hallelujah. Si amahame, ahubwo ikintu kigaragara. Icyo ni cyo ikeneye uyu munsi. Si amahame n'ibigezweho. What the world needs today. Yes. Not creeds and fashions. We need realities in God. The world don't want it. The world don't want it. They don't want to accept it. But the church has to have it. Yes. God wants you to have it. He's a God of reality. Dukeneye ibintu bigaragara mu Mana. Isi ntibishaka. Isi ntabwo ibishaka. Ntibashaka kubyemera. Ahubwo isi igomba. Ariko isi igomba kubigira. Imana irashaka ko mubigira. Ni Imana y'ibintu bigaragara.